Il-kandidat laburista Steve Ellul baqa l-art fl-aħħar elezzjoni tal-MPs ta' Muscat ħadmu kontrih, iżda Robert Abela wara l-falliment fl-elezzjoni xorta premjaħ b'kariga ġdida u pakkett ta' xejn anqas minn 128,000 euro. Illum fil-fatt Steve Ellul qed imexxi Infrastructure Malta. Ilu mis-sajf bħala CEO ta' din l-entità governattiva li tieħu ħsieb fost l-oħrajn il-bini tat-toroq. Iżda r-riżultati xejn huma inkoraġġanti. Tantu hekk illi minn kemm ilu kap eżekuttiv it-traffiku mhux taffa imma kompla sploda f'kull ħin tal-ġurnata. Issa il-klikka ta' Joseph Muscat trid ittajjarlu rasu u nies bħal Neville Gafa qed jagħmlu minn kollox biex ma jibqax mas-saqajn. B'Gafa nnifsu jgħidlu warrab minnu fih. Fil-waqt li semma kemm kienet irresponsabbli l-manuvra tal-gvern illi ma qalx eżatt kemm saru toroq fl-aħħar 7 snin, mossa nfisra bħala arroganza u turrija ta' falliment totali. Din kienet weda elettorali tal-Labor fil-kampanja tal-2017, iżda huwa fatt magħruf illi ministru wara l-ieħor ma rnexxilhomx jibnu t-toroq kollha kif kien imwiegħed f'dak il-manifest elettorali. Dan apparti li l-ftit xogħol li sar bla pjan u b'inkonvenjent kbira residenti f'diversi lokalitajiet. Intant l-istess Neville Gafa fakkar li Infrastructure Malta taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministru Chris Bonnet illi xejn ma jinżel tajjeb mal-klikka ta' Muscat u li huwa wieħed mill-favoriti ta' Robert Abela.